maikutlo a ba ile godimo gare ga mma le morwedi wagwe. Go fetile mengwaga e 20 ba sa bonane. Bothata Shivio metsotso morago ga go belega Mototsoko o ile a ethaopa go šala a hlokometse lesea ge mmagolona a ya ntwaneng. O rile go boa a hwetša go sene motho. Ngwana o utswitšwe ka ponyo ya leihlo. Bjale o buile motswadi o imologile. Ngizizwa ngijabulile ukuthola ingane yami. Ke kwa ke thabile ka ge re hweditše ngwana wa ka go tloga mola a timeletšego metsotso morago ga gore a belegwe. Bjalo pelo ya ka e lokologile. Inhliziyo yami seyizoba nokuthula. Motswadi wa bego a na le mengwaga e 16 nakong eo o re wa itshola ka ge se siamile balapa. Magolo a ngwana le yena o ba a sa je diwela. Impilo bese ihlangahlangene. Go be go se bonolo ka ge bjalo e šetše le mengwaga morwedi ka a ntšhupa ka monwana a re ke phošo ya ka gore ngwana o lahlegile ka ge ke senke ka molata bookelong. Hlotlo ye e mpaketše le bothata bja pelo. From lapho ngaqala ngaphathwa isifo senhliziyo. Le ge marangrang a dikgokagano a na le go fetoga ntsherentshere ka nako e nngwe balapa ba thušegile. Usesi wami mina ngamthola ku Facebook. I was busy scrolling. Ke mo hweditše Facebook ka mmontšha nkgolo wa ka yo a rile go swana le buti ya ka le mma wa ka. Ke ge re nyakišiša ra ba ra hwetša fao a dulago gona. Re ile ra bitša le maphodisa. And then yena wa mbona mfanisa no mama. Balapa ba nyaka gore toka e phethege. Go sa le bjalo mosadi wa mengwaga e 52 yo e lego mo go nanelwa o tšwile ka pele. Go letetše gore a boe kgorontsheko ka January.